Baytüşüm bank dollарды 96'dan alıp 99'dan satып атат. Евроны 106'dan alıp 190'dan satып атат. Рубльді 90 тиыннан alıp 1-1'ден satып атат. Московский, советский. Бұл Baytüşüm. Biz обменкаларда бергенге hareket кылабыз. Сиздерден лайк, достор. Бүгүнгү 17 март 2022 жыл. Түштөн кийин saat 3'дөн өтүп калды. Мынакей буюрса. Акырын көрөлү. Finka bankты көрөлү. 96'dan alıp dollарды 99'dan satып атат. Евроны 107'den alıp 110'dan satып атат. Рубльді 85 тиындан alıp 1 сом 07 тиындан сатып атат. Finka банк. Достор, Московский, советский. Жақынырақ шашпай көргөзүп берейин. Курстар, обменкаларда билебиз азыр. Так, бул жер болсо мындай экен. 96'dan alıp dollарды 97.50'ден сатып атат. Евроны 106'dan alıp 190'dan сатып атат. Рубльді 91 тиындан alıp 94 тиындан сатып атат. Обмен. Бул жер болсо 95'ден alıp dollарды 96.50'ден сатып атат. Евроны 105'ten alıp 112'den satып атат. Рубльді 90 тиындан alıp 93 тиындан сатып атат. Бирок достор, мен азыр угуп калдым. Сом жок болуп атат дейт. Сом жок болуп атат деп айтып атышат. Мынакей биз дагы көргөзүп берели. Бул обменканы 95'ten alıp 97.50'den сатат долларды. Евроны 105'ten alıp 114'ten сатып атат. Рубльді 90 тиындан alıp 97 тиындан сатып атат. Обменка. Эко Исламик банкта кандай көрөбүз. 95'ten alıp dollарды 98'den сатып атат. Евроны 105'ten alıp 108'den сатып атат. Рубльді 85 тиындан alıp 1 сом 10 тиындан сатып атат. Бул жерди көрөлү. 95 доллар алынып 97'den сатып атат. Евро 100'ten алынып 113.5'ten сатып атат. Рубль 90 тиындан алып 94 тиындан сатып атат. Бул жерде болсо мындай экен. 95'ten алып долларды 97.50'den алып 50 тиындан сатып атат. Евроны 105'ten алып 108'den сатып атат. Рубльді 91 тиындан алып 93 тиындан сатып атат. Достор, курс валюта ушундай. Сиздер лайк басып туруңуздар. 17 март 2022 жылда бир жолу кайталап коеюн. Түштөн кийин